Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira ikaze muri amakuru tariki ya 4 ukwezi kwa kabiri 2026 makuru menshi cyane avugwa ku butaka bw'u Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda asuhuzwa bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u ndetse n'igihugu cya Tanzania, namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko mu gihugu cya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufite audience y'abantu benshi cyane. Ikaze muri amakuru n'itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau. Depite Fazil Halarimana muramuzi cyane, mwaramukunze muri discours zitandukanye mu nteko ishinga amategeko, mu nshingano yagiye ahabwa zitandukanye. Ni amagambo akomeye cyane yavuze kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma hari abakozi benshi muri Presidence bamaze kwirukanwa bazira ikosa bakoresheje Perezida muri Sudani y'Epfo. Iryo kosa rero rikaba ryaratumye aha inshingano umuntu wamaze kwitaba Imana. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ko Amerika yarashe drone ya Iran. Hanyuma andi makuru kandi hari amakuru avuga ko Ubudage bugiye gushora miliyari zigera kuri 41 z'amadolari Amerika mu ntwaro zikoreshwa mu isanzure. Ariko kandi twihuta, reka mbanze mbabwire ngo murebe ko kuryanditse ijambo subscribe mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu bigano byacu bijye bita bibagera. Mwebwe kandi kujya muri comment section mutwandikire mutubwira muherereye uko byifashe, kandi muraza no kubona group ya WhatsApp mukande mujye mwinjira kugira ngo tuye dusangira amakuru mu buryo ubundi. Hanyuma rero reka duhere kuri inkuru mbabwire ko mbere yuko tujya ku nkuru ya Depite Musa Fazil Harerimana, itangazo riturutse mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, reka mbabwire ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarashe drone ya Iran nyuma yo kugaragara isatira ubwato bw'intambara bw'Amerika buzwi nka USS Abraham Lincoln kuri ubu muri mu nyanja izwi nka Arabian Sea hafi ya Iran. Iyi drone yakorewe muri Iran izwi nka Shahid 139, bivuga ko yagurukaga isatira ubwato bunini cyane kuko hatari hazwi icyo igambiriye. Yahise yarashwe ku itariki ya 3 Gashyantare 2026. Umuvugizi w'ishami ry'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM, Navy Captain Jim Hawkins yabwiye Reuters mu makuru y'Abongereza ati indege y'intambara F-35C iturutse kuri Abraham Lincoln yahuye na drone ya Iran mu buryo bwo kwirinda ndetse no kurinda ubwato n'ababurimo. Uyu muvugizi yavuze ko nta munyamerika cyangwa se igikoresho cya Amerika cyagiriye ikibazo muri iki gikorwa. Igitangazamakuru cya Tasnim cyo muri Iran cyavuze ko iyi drone yabuze ihuzanzira igeze mu mazi mpuzamahanga, icyakora ntihamenyekana icyayigenzaga. Bibaye mu gihe Amerika imaze igihe kandi yongera ubushobozi mu bya gisirikare muri iki gice cyo mu burasirazuba bwo hagati, nyuma nanone y'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Iran ndetse na Amerika. Amerika ishinja Iran kwica abigaragambiriza iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati no gukomeza umugambi wayo wo gutunganya ingufu za nuclear hagamijwe gukora intwaro kirimbuzi, ibintu Iran ihakana inshuro nyinshi. Dr. Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko yagiye agaragaza ibimenyetso byerekana ko ashobora gutera Iran. Icyakora n'abanya-Iran bakagaragaza ko umunsi Washington yahirahira ibagabaho ibitero intambara karundura izakwira akarere kose. Mu guhosha uyu mwuka mubi, Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Iran yiteguye kujya mu biganiro na Amerika nyuma y'uko Tehran ibisabwe n'ibihugu by'inshuti byo mu karere. Bivuga ko ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bishobora kubera mu mujyi wa Istanbul muri Turkiya tariki ya 3 Gashyantare 2026, bizahuza Minisitiri Aragachi ndetse n'intumwa ya Trump Steve Witkoff mu burengerazuba bwo hagati. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu nka Misiri, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabo bazaba batumiwe, bamaze no gutumirwa deja. Hanyuma mbere gato yuko tujya kuri nkuru itangazo riturutse muri rwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB na Depite Musa Fazil Harerimana, reka mbabwire ko Matata Ponyo yatangaje ko yakatiwe kubera kwanga gukorana na Perezida Felix Tshisekedi. Augustin Matata Ponyo wabaye Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva muri 2012 kugeza 2016 yatangaje ko yagejejwe mu nkiko arakatirwa kubera kwanga gukorana na Perezida Felix Tshisekedi. Yabishuriye mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique ubwo yasobanuraga ubuzima bw'ubuhungiro amazemo amezi 8 ndetse n'ibikorwa bye bya politike. Uyu munyapolitike yasobanuye ko ubwo yahungaga tariki 31 Gicurasi 2025 yanyuze mu nzira z'ubusamo yinjira mu gihugu cy'abaturanyi mbere yo gufata indege imugeza i Burayi.
yavuze ko habura ukwezi umujyanama wihariye wa Perezida Felix Tshisekedi mu bijyanye n'umutekano yamwegereye amusaba kwemera gukorana n'umukuru w'igihugu kugira ngo urubanza rwe rwari rujyanye no kunyereza umutungo w'igihugu ruhagarare. Ati nasubije ko ntashobora gutanga icyubahiro cyanjye, nahisemo guhamya ibyaha aho kugurisha agaciro kanjye. Ibyo nibyo byabaye nyuma y'ukwezi. Nabihamijwe kubera ko nanze gukorana na Perezida Felix Tshisekedi, ntewe ishema nuko nanze gukorana nawe. Tariki 30 Gicurasi 2025 urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rwahamije Matata Ponyo icyaha cyo kunyereza miliyoni 445 z'amadolari y'Amerika, rumukatira mu gihano cyo kumara imyaka 10 akora imirimo ifitiye igihugu akamaro. Kuva ku munsi wakurikiyeho niyongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byabanje kuvugwa ko inzego z'umutekano zimufungiye ahantu hatazwi, ariko nyuma aza kwitangariza ko yahunze iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka tujye ku nkuru yacu nyirizina, mbabwire ko n'itangazo riturutse mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yaburiye abatanga impano z'indabo zirimo inote mu bihe bya Saint Valentin, mu gihe abantu banyuranye bari mu myiteguro y'umunsi wahariwe abakundana Saint Valentin. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abahana impano z'indabo zirimo inote, amafaranga ko bigize icyaha. Ibi yabigarutseho n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Rwanda Igihe.com, avuga ko abahana impano z'indabo zirimo inote, amafaranga baba bakora ibyaha kandi bihanwa n'amategeko. Ati mu minsi ishize murakibuka ko hari abo twakurikiranyeho ibyo byaha, rero byaba byiza hatagize abandi bagwa mu mutego wo gushimisha umukunzi we ngo birangire abikoreyemo ibyaha. Ntacyo byaba bimaze gushimisha uwo ukunda ugasanga wisanze mu butabera. Ati babyirinde rwose. Yakomeje agira ati ushaka gutanga impano y'amafaranga rwose abikore mu buryo bwubahisha amafaranga y'igihugu. Gutanga impano ni uburenganzira bwa buri wese ukabyumva, ariko bikorwe mu buryo butagize ibyaha. Byumvikane neza, RIB ntawe ati yabujije gutanga impano y'amafaranga, ariko bikorwe mu buryo bwubahisha ifaranga ry'igihugu. Dr Murangira Bitsiri yavuze ko mu bihe bya Saint Valentin abantu bakwiye kwishimana n'abakunzi babo bakabaha impano, ariko birinda icyo ari cyo cyose cyabashora mu byaha. Mu Ukuboza 25 RIB yataye muri yombi abantu 5 bari bakurikiranyweho icyaha cyo kugahisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu cy'u Rwanda. Icyaha cyo kugahisha agaciro k'ifaranga ry'igihugu giteganywa n'ingingo ya 221 y'itegeko nimero 68 agakonika 2014 ryo gutariki 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko ruramutse rubihamije iki cyaha rwabahanisha igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka igera kuri 2, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma twihuta reka tujye kuri Depite Musa Fazil Harerimana. Uyu nguyu muramuzi cyane, Depite Musa Fazil Harerimana. Uyu mugabo rero akaba yarasobanuye cyangwa se yavuze icyatumye yita Perezida Kagame Baba Taifa. Ni Vice Perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, Sheikh Musa Fazil Harerimana yasobanuye ko ibyo Perezida Kagame yakoreye u Rwanda byivugira imbere mu gihugu no hanze yacyo, ikaba ariyo mpamvu yahisemo kandi kumwita Baba wa Taifa. Sheikh Musa Fazil Harerimana azwi cyane mu ruhando rwa politike mu Rwanda nk'umusivili wamaze imyaka 10 ayobora Minisiteri y'Umutekano. Mu myaka ishize yumvikanye cyane ubwo yashyigikiraga kandidatire ya Perezida Kagame ku mwanya mukuru w'igihugu akamwita Baba wa Taifa. Mu kiganiro na televiziyo y'igihugu, Musa Fazil Harerimana yasobanuye ko iri zina rinaboneka mu zindi ndimi, ni ukuvuga Père de la Nation mu Gifaransa cyangwa se Father of the Nation mu Cyongereza, kandi biba bifite icyo bisobanuye. Ati icyo gihugu Taifa kivuze igifite imbibi ariko kiyoborwa neza, abaturage bose bakibona muri ubwo buyobozi, ati bakibona muri ubwo buyobozi bagafatanya mu kugiteza imbere. Mu byo bakora byose bumva ari bamwe, bakaba kandi ari igihugu cyunze ubumwe kandi gitera imbere. Musa Fazil Harerimana yavuze ko Perezida Kagame ari we watumye abanyarwanda bongera kwibonanamo, azana ndi umunyarwanda,
itari hari, bityo amwita baba wa taifa kuko ari we wagejeje igihugu aho kiri umunsi wa none. Ati yo taifa si taifa idafite agaciro, igomba kuba taifa bitewe n'iterambere ifite uko buri munyarwanda yiyumvamo, iba taifa bitewe n'uko Perezida Kagame atuma buri wese azamuka, amashuri kuri buri wese, ubwisungane mu kwivuza kuri bose, nyakatsi zikavanwaho. Yakomeje agira ati uhura n'umukecuru akakubwira ngo Kagame ampemba ntazi icyo namukoreye, ampembera ubukecuru bwanjye, ibyo byose ati bimugira baba wa taifa. Uyu mugabo yavuze ko ibyo Perezida Kagame kandi amaze kugeza ku banyarwanda ntawe ushobora kuza ngo abihindure. Ati ubu bumwe bwacu yamaze kubaka ntawe uzaza ngo yubake ubundi, ibijyanye n'iterambere ndetse no kureba kure ntawe uzaza ngo atubwire ibindi. Yakomeje agira ati ku bijyanye no kubazwa ibyo ukora, kuvuga kubazwa inshingano ukamenya ko ari iby'abandi, ntawe utisize, ati ntawe uzaza ngo avuge ibindi. Iyo taifa rero yubakiye kuri iyo misingi, niyo mpamvu tumwita baba wa taifa. Yavuze ko imiyoborere ye yazamuye ishema ry'u Rwanda kugeza ku rwego mpuzamahanga. Ati urajya mu mahanga wakwerekana pasiporo y'u Rwanda, aho kugira ngo rero utererwe kashe ukabazwa uti uva kwa Kagame, bakumva bifuza kukuvugisha bakakwereka ko bakurikirana iby'u Rwanda. Sheikh Musa Fazil Harerimana, politiki wimazemo igihe, yabaye mu buyobozi bw'inzego z'ibanze, abana minisitiri w'umutekano mu gihugu. Kuri ubu ni visi perezida w'inteko ishinga amategeko ushinzwe ubuyobozi n'imari, akaba n'umuyobozi kandi w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi PDI mu Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, tuvuye kuri Sheikh Musa Fazil Harerimana, reka mbabwire ko amakuru avugwa muri Sudani avuga yuko tariki 30 Mutarama 2023 muri Sudani y'Epfo hasohotse iteka rya perezida rishyira mu mwanya Stewart Solobo Budia wo kuba umwe mu itsinda rishinzwe gukurikirana itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Ariko nyuma biza kumenyekana ko uyu muntu wari mu ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi rya United Democratic Party UDP yapfuye imyaka 5 ishize. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yashyizeho itsinda rigizwe n'abarimo abatavuganwa n'ubutegetsi ngo ritegure ibisabwa byose kugira ngo amatora azagende neza. Amatora ateganyijwe mu Kuboza 2026. Itangazwa ry'uyu mugabo ryatumye kandi abantu benshi cyane bayoboka imbuga nkoranyambaga batangira gukwena imiyoborere. Ku wa mbere w'iki cyumweru, David Amour Major wari ushinzwe itangazamakuru mu biro bya perezida yasohoye itangazo rivuga ko habayeho kwiringira abafatanyabikorwa ku mazina batanze, bikaba kandi byaratumye habaho ikosa ryo gutangaza umuntu umaze igihe yitabye Imana. Nyuma y'aka gashya, Perezida Salva Kiir yahise yirukana Amour n'umuyobozi ushinzwe imiyoborere muri Presidency Valentino Der Malouet. Itangazo ryanyujijwe ku rukuta rwa Perezida Kiir kuri Facebook rivuga ko yashimishijwe no gutangaza ko abagabo bari bakuwe mu nshingano zabo kandi ko abashimira ku mirimo bakoze. Budia wari washyizwe mu nshingano n'umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu isinywa ry'amasezerano y'amahoro muri 2018 yaragamije gushyira iherezo ku mirwano muri Sudani y'Epfo yatangiye ikimara kubona ubwigenge muri 2011.